Baba Bulele, Bulele, Abaiboni, Nijaga, Bandina Bakolayo, Abaiboni, Nijaga, Bandina Bakolayo, Abaiboni Boda, Bandina Bakolayo. Ya uyabona nasesingena kanjena emsakatweni kuba mnanzi. Bazalwane, siyabonga ku-2026 kunetinto nje engicela ukuthi summarize kubapha bazalwane, sibaphilise bonke ngetigaba tokuhlonipheka, ngetigaba egameni laJesu. Ngiwakamnisi sibongo sami, ngiyamthanda Jesu. Hey Nkosi yami, maye Jesu mnanzi, nase sowembuleleka, phinze uchubeke ngoba kupheli, uchubeke Nkulunkulu, akumbulele nje imfihlakalo yelivangeli. Kuthiwa imfihlakalo beyisola ifihlakele, manje seyimbuliwe kulaba ngcwele bakhe. Phinze kunengoma lesikhule ihlatshelela, ngiyambonga uSomandla owambula kimi nabukake. Bese kuthiwa isimanga sevangeli elalifihlakele emhlabeni. Thanza lamagama-ke lathi, yabona-ke ngoba seyimbuliwe, sengidawuhamba angisoze ngayilahla indlela yami ngize ngifike ekhaya. Siyabonga abazalwane. Awu ninjani makholwa nangingasho njalo. Ngiphethe-ke tindzaba letasita ukuthi lesi sikushido sikhule ekuthenini siyati Nkosi. IBhayibheli lithi ku-last verse wa 2 Peter chapter number 3 uthi khulani emseni nasekuyadini Nkosi. uNkulunkulu usivulela iminyango nje bazalwane, sikushido eminyakeni, sasho sathi kaba nesikhathi nje la phansi sesiyaphuma hlezi sithi nya. Siyabonga South Africa, siyabonga kakhulu, niyasithandazela nathi siyanithandazela, chubeke sithandazelane. Lisho njalo iBhayibheli Galatians 6 lithi asithwalisane imithwalo. Siyabonga kakhulu nalokuningi lesikubonayo eSouth Africa. Ngoba vele South Africa besi-owa kakhulu, si-owa kakhulu futhi kuyena seyita sekunelushintsho lolukhulu etintweni etiningi. Ngesencele nje siyabona ukuthi ngathi makholwa ahlubuka, kodwa vele iBhayibheli lishido lathi ngeke lifike lolu suku kungakafiki kuhlubuka. Ngiyacela ukuthi wena-ke lo la kule video uthinze nalomunye, ushare, bese-ke uyakhona ukuthi umtshele ukuthi sekunjalo nje, umsharishele ilink. Sibuka ukuthi kukangesikhathi nasingena e-studio kube khona ukuthi kunengoma size sithi hey kwashisa e-studio, kwashisa e-studio. Kunengoma nje lenye lengathi ili-chorus ungajayiva, awumangali ukuthi sithandaza ngayo kuma-all-night prayer, ebona ungathi hewu lapha kani silandzela amagama. uNkulunkulu ubekile-ke bazwane ukuthi nayo start nganye ilanga sikulesinye studio eSouth Africa njengoba nje standardisa. Kutawendeka nje kusinayo ukuthi kuyi-chorus le ngoma but ikhalise abantu, kusinziswe abantu.
Le ngoma lena-ke bazane uNkulunkulu shuthi ukhethe yona nje ukuthi sicale senze nayo into nayo lesi solo sayisho besolo singayendi sicale ngayo. Kungabe yona nje kuye ngani le ngoma sicale ngayo. Naku le sitabo kwenda-ke bazane sesivele sesicalile. Kuthi kutaba nengoma le sitabo iveta bazane bese sesithi-ke sicela ukuthi siyikhulumise le ngoma, sikhulume singajaki-ke futhi lokuyokopa la tingcingweni ukuthi le ngoma noma iseculweni kuma-hymn books ukuthi bese uyayi-download-a kuwena lama-lyrics. Asicale nje siyilalele noma ngabe ayivakali. Uyabona ukuthi ihlupha nje ukuthi itholele. Kade sihlale sisho ukuthi ungamniketa ligundwane uyalibuka nje. Kukahle lokuthi athi itholela lesi-ke kumbe alikafi lisachishachisa. Kuthiwa uyali-enjoya. Lakha-ke sinele gama lesithi itholele. Sicela ukuthi bazane bathi itholele. Ungajaki lokukopa siyathi ebuchwepheshe kunabo Google. Futhi-ke nawe leyo ngoma leyo ungabe usuyayibeka nje la. Sicela ukuthi bantu kube khona nawe nje uqale ngokuthi uyilalele bese-ke uyayichaza le ngoma. Kutase kuthi-ke ngesikhathi lesingeke sisikale. Lesi sikhathi akhansi kuyashesha noma kunjani. Kuthi-ke bese usuyayiveta ingoma. Usuyayibhala ngoba uyathi mhlawumbe liculo langakini. Nekokuthi-ke nemfundisi-ke kutaba khona-ke lokuthi-ke naye utawubhala kakhulu. Uyabona nje sihlale sikhomenta la ka-YouTube but lapha nje sitawukhomenta kakhulu li-verse by verse. Nasebazwana sebakhona nami-ke bese ngiyathayipha lapha ngiyacela nje bengathi sidzakade lapha sidzakade ngiloya sikhulume kube khona nje kusilomningi vele uthi afike ajake lapha kuma-comments afike athi asengiyova ukuthi lapha kuma-comments kwentekani. Then-ke hawu nemambala kube khona lokuthi kalama-comments athi so ngiyacela-ke bazala ngigcizelele ukuthi singajaki ingoma kuyikopa. Asicale siyilalele bese kuba khona-ke ukuthi wena le ngoma ithini la kuwe nje uyikhanza le ngoma ikhuluma ithini. Ngakhathi-ke sothi ihluphile wangatikopisi ingoma wayithola ukuthi le ngoma ithi kutase kuba lula ukuthi awukhanza ukuthi sesisitoma ngabe sesiyabakopisa abazalwane kube khona lokuthi ingoma kufika la khona nabani afike mambala yathi bazwane bangisithile ukuthi bangangikopisi. Asesingene-ke kiyo ingoma-ke singena kamnanzi ngalolu hlobo leli nje kutaba khona ukuthi nawe ubusiseke. Asesiyive ingoma.
Siyambonga-ke uNkulunkulu ukuthi sodivele-ke. Nkosi yami, le ngoma lena-ke ngiyo-ke taphinde sasiphindisele DJ masinyane ngisachaza nangu. Le ngoma lena-ke bazwane, ngiyo lena lokutaba khona lokho ukuthi nje sibe nako lokho ukuthi le ngoma injani. Angakangiphindiseli-ke ngicela ngithi ukuze isikhathi sami sidongihambela kahle ukuthi bazalwane, le ngoma lena nje kuthi fahla kancane ngoba nako siyacala kuletinye sitawuvele nje sithi bese ngathi siphindisele DJ umfundisi ehle nelibonza, but nje angikunikeze i-clue. Le ngoma lena inekuthi ikhuluma ngendzawo. Khumbula Moses, inceku yaNkulunkulu lathi Nkosi show me your glory, wathi uNkulunkulu bheka kunendzawo kimi. Phindze khona lapho nako nje lokuthinza inhlitiyo kungasiye umfundisi nabo bonke labathi ukuthi sibuyaphi nemusic, kwathi angithi VOC for Jesus. Bethi thatha ingoma lena sekucaphatela tithi mhlambe ekuseni lesi sikhathi singene ngato sikhuluma nebantu labasha sisho ukuthi bantu bami balekani lathi la Jesu kukhona indzawo, phathi futhi le ndzawo yena ngiyo le ndzawo limnanzi. Yabona-ke ngikho kukhuluma-ke lokho tase nasesikhomentile nami ngithayipha lapha ngaphindze ngibuye-ke phindze ingoma bese lapho siyikhuluma-ke mbaba kwanyalo nje kuniketa ikhulu ukuthi nayi le nto angisho ukuthi ngikolokhu hamba embili. Phindze futhi nangabe usewashonela lathi ihlobo takho Pawula usewasho baseThesalonika bathi bazalwane ngiyacela ningakhathazeki mani, sengiyadududa nje ngisengabuka nje tingoti letentekile labanye tihlobo tenu labanye banjani, ngeke ngisho ukuthi ingoti tenteke kuphi nalabanye lokhansi bendlulile nje emhlabeni. Izile ngoma Pawulo nakasho ukuba seThesalonika lokuthi lingakhathazeki, bakhona labakhona khona. Phindze lenye ingoma yasho siyakuhlangana nabakithi ekhaya. Phindze ke thina sikhulu esihlabela ingoma kuyoba mnandi. So ngacabanga-ke studio bazalwane bavele sitawugcina sesinawo umsakato wethu. Nawaphiwa nje lokuthi ube ngumsakati yabona ebese ngase makhadi wakhulumise ethi ingoma umuntu ukhulumise. Hawu bazantu abamnanzi asiyendeni ibe mnanzi le nto yethu. I think sowubonile-ke le ngoma ephindze futhi kunikete lokuthi kunetihlobo leti ngithithana nami nje khona labanye bakhona madoda Jesu nakabuya hhayi kwendlula emhlabeni umfundisi uyendlula emhlabeni lokuthi nje kube khona ukuthi Jesu nakabuya ho nabani siyawuhlangana bakithi kukhona ukuthi bakithi laba belivangeli sekhona labakithi bengadi. Ngithi nje in bracket ngiyadududa shuthi kutoba khona ukudududana nje lapho khansi lo muntu awukhona kubhala. So ngiyacela-ke bazweni ukuthi asiyendele into yethu ibe yinhle. I think so nayo-ke i-clue. Phindze ke lo mhlabeleli aqhubeke manje bese uyayichaza le nto yakhe, uyayichaza. Asesiphindze DJ ingoma, ngicela phindze futhi usiphinzele singene kanje.
Siyabonga ke bazalwana, uyabona nje kuyashisa e-studio, kuyashisa e-studio. Kudaba khona lokho ukuthi sisachubeka nalomnyaka naleminye iminyaka depending ukuthi Jesu ubuya nini. Sitaba nako nje ukuthi kodwa Jesu vele nje usendani ensukwini zokugcina. Ngalokho sebazana ngishilo ukuthi lokuningi ngicela ukukuva ngani. And then-ke nami ngabe sengiyakhona ngicela ngithulathule nje, so ngiyacela ukuthi kube ngini kakhulu, futhi-ke sijake isikhathi ngikho nje ngicela ukuthi lokhu sokuvile senzela omunye naye imncayo nawe usabukela usalalela, nalomunye ave athi okhona naye ukuthi ebone nakho sihlangane sonke sibe la etafuleni. Kutobe seke thishela uyabuya-ke suyeta uyamaka lapha nalapha. Angibekise nje lo nyana ngoba khona sinayele senguchazile athi mfundisi, yathi ngiyakhumbula sahle sithinza nje ukhumbule nawe uhle uthinze emuva. Mfundisi ngiyakhumbula one time futhi mhlambe bengisesemusha lapha ngiyakhumbula ngabamba lapho mfundisi, nawuthi nje kunenzawo lemnanzi. Yabona nje ukuthi noma ungabona abantu banasatshwala bahamba ngetimoto, bona abantu labasha ngathi bayathi chaza bagcoke kanjalo. Wena kude ebunanzi lo muntu uyakhala le kunenzawo yethu nje lemnanzi thina. So-ke sikhuluma ubhice nje nakuthi ngikhumbula lokhu nalokhu. So-ke sidabe sinesifunza lapha, thishela angajaki ukukhomenta. Utawuthi nje kodwa nasengibuka isikhathi sami-ke nami sekuba khona. Engako nje ngiyacela ukuthi sikhone ukuthinzana. Siyabonga kakhulu bazalwane. Angibambe lapho nje ngoba ngaze ngiphunyukile nange ama-notes asembi kwami lakhuluma ngayona le ndzaba. Asenginive bazalwane, sihlabe sesiyabuya-ke siyaxoxa. Siyambonga uNkulunkulu. Sengiphuma-ke ndaphindze futhi ngiphume ngayo ingoma, uphindze uyive lokuthi nje sithi siyiphindze kathathu, ndaphindze futhi ngiphume ngayo ingoma ukhone ukuthi ubusiseke. Ngiyacela-ke ukuthi ngende nje lo mthandazo wekuthi wena uNkulunkulu Babe, uNkulunkulu Indvodzana, uNkulunkulu Moya Loyingcwele. Wena usegameni leyise, usegameni lendvodzana, usegameni laMoya Oyingcwele. Wena uNkulunkulu lothumele Jesu wethu emhlabeni, wamvusa ekufeni after asafele kuthina. Kuthiwa Jesu wafela tono tethu, ngako lithi livi lakho bonke-ke bafile, sonke sifile ngoba Jesu wasifela. Wena uNkulunkulu lovuse Jesu ekufeni. Akusiso nje isivumo sethu lesi kuphela thina emaKristu, thina emadvodzana, kodwa nje Nkosi kunebunanzi ngoba siyalwati luvuko lwaJesu ukuthi lusho ukuthini. Siyatibongela Nkosi, besingeke lendzawo siyinambithe, lendzawo lemnanzi. Nkosi akusiko lokuthi Jesu wafa wena wamvusa. Siyatibongela Nkosi, we shall be forever grateful ukuthi wenda lokho, nokuthi nathi Babe uyasivusa, sibona nje into letimnanzi. Maye kukholwa kumnanzi. Shito kanenkosi ukuthi kube umbhali welicilongo akazange asheshe afike kuthi hlengiwe oyeka intokozo ulwimi lungephumisela. Wathi le generation yethu le beyitawuhamba le ngoma ibhale njoba Nkosi wasifundisa silaba bhale ingoma. Sikhumbula nje Nkosi inkulumo lekhulunywe sisakhula kuthi Mahubo 23 bebahamba labanye bakhona ukurecite abamsho. Kwase kubonakala lichegu lelidzala liyakhala, kwabutwa ukuthi ukhalelani. Lasi lichegu bantu abakho lecturer bakhona usho kahle lelo hubo. Wase mkhulu uthi bantu babakho bati leli hubo lalomelusi, abamati lo melusi walelo hubo. They know the psalm of the shepherd, they don't know the shepherd of the psalms. Ngiloko ke Nkosi osifundise kona ukuthi bantu bayitolo lobavusako namanje ushiya insali Nkulunkulu. Oh hallelujah, ushiya insali lesala ikhanyisa. Bantu lokutawucale kuhlabele umtimba wabo, impilo yabo, their personal life. Bese sebahamba babhala liqulo, basinoma bahlabelela. Kube khona kuthi njengoba usifundisile ukuthi worship le microphone yesibili. I-worship is the style of life. Ngakho nje Nkosi sekubathi kuyahlatshelelwa emasontweni nathi usibitile kuhlabela sathi nya kwaba nezinto letiningi Nkosi lethu khulunywa ukuthi kunethi izathu ukuthi asisahlabeli ngani zema sabambelela ngoba uthi ayiseyicachwa le njini.
usibuyisela ku-worship. Asimangali-ke Nkosi na usivisa lokho. Lokuya ngokuya kuyakhula ngoba vele bekutaba nebantu Nkosi basale ngamaphimbo bangahambi ngoba Nkosi uthite nakuthiwa kude libhimbi lelitawungena. Wasuyasifundisa Nkosi ukuthi nangilona eliphimbo vele angaphiwanga lokuhlabelela. Kodwa ngasikhathi anganathi utshwala angajoli akabhimbi la. Bese nangilona eliphimbo lelihle noma angahlabela kahle kodwa nakajola nathi etshwala uyabhimba. Washo-ke Nkosi ukuthi ufuna leyo worship leyo lokuthi singabhimbi nje sente sona. Bese-ke Nkosi ukuthi-ke hahla ukuthi kuhlabela akusiyo inkinga. Siyabonga-ke Nkosi ukuthi besitawuvele siyithole le ndzaba ukuthi yathi kumnanzi kule ndzawo. Bese-ke sesiyayibhala ingoma yelicilongo levangeli. Nangu Nkosi umbukele mmangalise Nkosi kulo mnyaka sithi Nkosi asingawusho noma sathi sikuphi umnyaka kodwa Nkosi nathi titukulwane leti takho. Ngiyathandaza wonke lobukele Nkosi mmangalise. Nale ngxoxo losifaka kiyo noma ngabe le ngoma besiyathi kodwa simangalise nje Nkosi ukuthi yasishintsha kangaka. Simangalise Nkosi ngayo. Siyatibongela Nkosi. Siyabonga kuba naNkulunkulu hayi lo njengawe, hayi lofana nawe. Kuba naNkulunkulu lo nguwe. Siyabonga Baba. Qhubeka usibusise Nkosi. Siseva tinhlavu talamagama. Yende Nkosi isiphakamise ngetembulo tayo. Isibeke endzaweni noma ngabe khona besasukile Nkosi. Ngiyacela ukuthi msonzete ngale ngxoxo le. Sisakhona Nkosi kubhala konke ngayo. Sente Nkosi simangale. Nami Nkosi ngimangalise ngoba wena wethembekile. Idumo lonke libe kuwe egameni lakho Jesu. Amen.